Dobili smo sve potrebne materijale kako bi radili razne projekte s njim. Time bi časovi hemije postali mnogo zanimljiviji, te bi imali mnogo više znanja. Na tu ideju smo došli tako što je došlo nekoliko osoba iz organizacije koji su nam htjeli pomoći u radu sa hemijskim elementima i ponudili su nam neku sumu novca, to je 1000 maraka koji bi nam baš pomogli. Danas u ovoj školi se odvija projekat sklapanja ormarića. Učenici rade, znači tu u učionici sklapaju ormare kako bi imali ovdje ostavljati stvari u školi, 9. razredi. Ja sam predavao neki 3 razreda, 9B, 8B i 8C. Prvo mjesto je osvojio 9B, sa primjerom davali su da se kupi školski ormarić i eto, dobili smo tu nagradu. Učestvovala u organizovanju i izvršavanju malih akcija u okviru naše lokalne zajednice. Čitav proces nije bio pretjerano dugačak, ali je bio jako zanimljiv i interesantan. Svi smo se trudili da to što bolje prođe. Imali smo par radionica, čak su dolazili srednjoškolci da nam pomognu da to završimo kako treba. Ja sam Lila Omerović, učenica 9.3 razreda. Jako mi je drago što sam bila član jednog ovakvog projekta jer je doprinio mnogo mojoj školi i dramsko-recitatorskoj sekciji. Dobili smo stvari koje su bile neophodne za nas, nismo imali dovoljne uslove što se tiče kostimografije i scenografije. Jako mi je drago da se ovo uspjelo realizirati i jako voljela da se ovakvi projekti nastavili da rade u našoj školi. Ovo smo sve počeli u Gradačicu, 3 dana seminara u februaru i nekih mjesec dana smo i sa djecom radili i uspostavili smo neki odnos koji ćemo, nadam se da ćemo nastaviti u budućnosti. Implementirali smo ovaj projekat donacija za dramsko-recitatorsku sekciju, kostimi, bit će 5 pilot mikrofona, CD playeri i sve ostalo. I opet nadam se da ćemo nastaviti ovaj projekat. Hvala mojoj kolegici Admiri Mahmutović, hvala organizaciji Osmijeh za osmijeh i nevladnoj organizaciji Vodič.
mnogo znači za prvenstveno za naše učenike i onda za voditelje sekcija i sve ostale učenike u našoj školi. Oprema koju smo dobili projektom na ideju za najbolju ideju znači učenika, uglavnom je od velike važnosti za naš rad u dramskoj recitatorskoj sekciji i nadamo se da ćemo i dalje nastaviti saradnju sa organizacijom World Vision i Osmijeh za osmijeh.